hari abanyamakuru 50 baturuka mu bihugu 11 baherutse kwishyira hamwe maze bandika inkuru nyinshi zisebya u Rwanda zivuga ko u Rwanda ari igihugu kiyobowe mu buryo bw'igitugu, ko nta bwisanzure buhari haba ku banyamakuru n'abaturage basanzwe, ko u Rwanda rutera inkunga imitwe irwanya amahanga n'ibindi. Ni inkuru ziri mu mushinga wiswe Rwanda Classified urimo gukorerwa mu bihugu bitandukanye byiganjemo iby'i Burayi kandi ugashyirwa mu bikorwa n'ibinyamakuru birenga 17. Gusa ku rundi ruhande hari abarimu n'abashakashatsi muri za kaminuza abaharanira ko jenoside yakorewe abatutsi itakwibagirana kandi bakarwanya ihakanwa n'ipfobya ryayo. Abashakashatsi ndetse n'abanyamakuru bose hamwe bagera kuri 29 baturuka mu bihugu bitandukanye by'isi nabo bishyize hamwe bagaragaza ko amakuru ari muri izi nkuru ziswe Rwanda Classified ari ibinyoma, kandi ko amakuru atangazwa muri ziriya nkuru agamije gusebya u Rwanda no gutesha agaciro ibyo mumaze kugeraho. Aba banyamakuru ndetse n'impuguke mu nzego zitandukanye biyemeje kwamagana ibi, barimo umunyamakuru Guillaume Perrier w'ikinyamakuru Le Point cyo mu Bufaransa, umunyamateka Vincent Duclerc, akaba n'umushakashatsi ukuriye komisiyo yamwitiriwe yakoze raporo ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi. Hari kandi Boubacar Boris Diop, umwanditsi w'umunyasenegal, hakaba Hélène Dumas, umunyamateka w'umufaransa-kazi uzobereye mu bijyanye n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Hari Chantal Morel, impuguke mu by'amateka, akaba n'umwe mu bagize komisiyo Duclerc yakoze raporo ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi. Hari Patrick de Saint-Exupéry, umunyamakuru w'umufaransa akaba n'umwanditsi. Hari kandi umunyamateka Marcel Kabanda, Aurelia Kaliski, umushakashatsi mu kigo Marc Bloch i Berlin mu Budage. Hari Linda Melverne, umunyamakuru w'inkuru zicukumbuye, umwarimu w'amateka yitwa Samuel Kuhn. Hari Mediba, umunyamakuru wa Jeune Afrique. Hakaba umwanditsi akaba n'umuhanzi Gaël Faye n'abandi. Muri rusange abangaba baragera kuri 29, ni impuguke, ni abanyamakuru, bakaba n'abanditsi. Biyemeje kuvuguruza izi nkuru z'ibinyoma zandikwa ku Rwanda, bagashingira ku kuba abazandika barafatiye ku makuru bahawe n'ubundi n'abarwanya leta y'u Rwanda bahungiye mu mahanga. Uru ruhererekane rw'inkuru zisebya u Rwanda na perezida warwo zaciwemo ibice 8 zitambuka mu gihe cy'iminsi 8 mu binyamakuru birimo Le Monde yandikirwa mu Bufaransa, Radio France, ikinyamakuru Le Soir cyo mu Bubiligi, The Guardian yo mu Bwongereza, Der Spiegel yo mu Budage, NRC yo mu Buholandi na Haaretz yo muri Israel. Ku rundi ruhande aba banyamakuru, abashakashatsi n'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu biyemeje kwamagana no kunyomoza ibyavuzwe n'ibi binyamakuru, bavuga ko ubwabyo kubona ibinyamakuru bingana bitya byo mu bihugu bitandukanye by'u Burayi byishyira hamwe bigakora uruhererekane rw'inkuru zisebya igihugu gito cyo muri Afurika y'Uburasirazuba cyabayemo jenoside yakorewe abatutsi, ariko nyuma kigashobora kwiyubaka bitagizwemo uruhare n'amahanga. Ubwabyo kuba ibinyamakuru byakwishyira hamwe ngo bitangaze inkuru z'ibinyoma zivuga nabi iki gihugu bifite icyo bihishe. Ku bw'aba banyamakuru n'abashakashatsi, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yikururiye urwango rw'abanyaburayi umunsi atangira kugaragaza amakosa n'amabi akorwa n'ibihugu by'ibihangange, by'umwihariko ubwo yagaragazaga uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi. Kuri aba banyamakuru, ibikorwa byo kurema abanzi b'u Rwanda byatangiye mu mwaka w'1990 ubwo hatangiraga urugamba rwo kubohora igihugu. Nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, nabwo ubuyobozi bushya bwari bumaze guhagarika jenoside bwakomeje gushakirwa abanzi biturutse ku kuba ibihugu nk'Ubufaransa bitari byarigeze bishyigikira cyangwa se ngo bifasha bahagaritse jenoside yakorewe abatutsi, ahubwo byarafashaga bayikoraga. Bagaragaza ko inyota y'ibihugu nk'Ubufaransa n'Ububiligi yo kongera kugenzura u Rwanda nk'uko byahoze mbere ya jenoside yakorewe abatutsi yakomeje gusunikira benshi mu bayobora ibi bihugu gushakira u Rwanda abanzi. Uruhererekane rw'inkuru zanditswe n'abanyamakuru 50 zivuga ko u Rwanda ari igihugu kiyobowe n'igitugu, zigashinja u Rwanda ibintu byinshi birimo no gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu kuneka abatavuga rumwe n'ubutegetsi.
baba bo hanze y'igihugu ndetse n'abari imbere mu gihugu. Ibi byatumye aba banyamakuru bavuga ko u Rwanda ruyobojwe iterabwoba rukagira ubuyobozi buri mu buteye ubwoba ku isi nzima. Aya makuru yose ibi binyamakuru byayakuye ku bantu bazwiho guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi barimo witwa Charles Onana w'umunyakamerune ndetse n'umwanditsi w'umunyakanadakazi witwa Judy Rivere ndetse na Paul Rusesabagina wahamijwe ibyaha akanakatirwa n'inkiko mu Rwanda. Uyu mu 2017 yashinze ishyaka aryita Mouvement Rwandais pour le Changement Démocratique MRCD. Iri shyaka ryari rifite abarwanyi bitwa Force de Libération Nationale FLN. Mu 2018 uyu mutwe wateze minibus yari itwaye abasivili rwagati muri Nyungwe irabica. Abantu 9 bose nibo bahaguye. Yatawe muri yombi mu 2020 ashutswe n'uwahoze ari inshuti ye amuzana mu Rwanda, arafatwa, arafungwa, araburana, akatirwa igifungo, ariko mu 2023 ahabwa imbabazi. Ubu aba muri Texas. Uyu numwe mu batangabuhamya bakomeye muri uru ruhererekane rw'inkuru. Indi ngingo yanditsweho n'aba banyamakuru ni irebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bashinje u Rwanda kugira imigambi yo gushaka kwiyagura no kwigarurira ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko cyane cyane barushinje kwiba amabuye y'agaciro yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri iyi ngingo nabwo iri tsinda ry'abashakashatsi, abanyamateka n'abanyamakuru banditse inkuru nyomozi zingizi bagaragaje ko abanyamakuru banditse inkuru zisebya u Rwanda birengagije ko uburasirazuba bwa Kongo ari akarere kamaze imyaka 30 mu ntambara, kandi ko umutwe wa M23 u Rwanda rushinjwa gutera inkunga ugizwe n'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bitwa abanyarwanda na leta ya Kongo. Bagaragaza ko uyu mutwe wa M23 ari umwe mu yindi mitwe myinshi y'abarwanyi iri muri kariya karere, kandi ko uyu mutwe atari wo wica abasivili mu ntara ya Kivu, ahubwo ubwicanyi ku basivili bukorwa n'imitwe irimo ADF, Codeco cyangwa se Nyatura. Indi mitwe irimo Wazalendo uterwa inkunga na leta ya Kongo wica abasivili bo mu bwoko bw'abatutsi ubashinja kuba abanyarwanda. Ingingo y'ingenzi irebana n'uru ruhererekane rw'inkuru zanditswe n'abanyamakuru biyemeje gusebya u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo ni ukubiza inkuru zarahurije hamwe kandi zigaha umwanya abantu bazwiho kwigisha urwango no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Nk'umunyamakuru w'umwongerezakazi Michaela Wrong, muri izi nkuru yahawe umwanya n'ibinyamakuru Le Monde na Le Soir nk'umuntu urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu buri gihe ashyirwa imbere iyo hari ushaka kuvuga amateka ya jenoside anyuranye n'ukuri. Ashyirwa imbere cyane cyane iyo bikenewe ko uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi rutavugwa. Nk'ubwo avuga ko mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi ngo FPR yanze ko ingabo za Loni zagira uruhare mu bikorwa byo guhagarika ubwicanyi. Nyamara ibi nta kuri kubirimo. Ibinyamakuru Le Monde na Le Soir bimugaragaza nk'umunyamakuru ukora ubushakashatsi ku butegetsi bw'u Rwanda. Ku muryango Ibuka, Madame Jong ni igikoresho cy'uwo ari we wese washaka guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi kimwe no kugoreka amateka yayo. Undi muntu utavugwaho rumwe wifashishijwe muri uru ruhererekane rw'inkuru ni umunyakanadakazi Judy Rivere. Uyu nawe avuga ko ari umunyamakuru ukora inkuru zicukumbuye ku Rwanda, nyamara yamenyekanye cyane mu kwandika inkuru zisingiza bamwe mu bahamijwe ibyaha bya jenoside n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Ni umwe mu bamamaje cyane ibitekerezo by'uko mu Rwanda ngo habaye jenoside ebyiri, jenoside yakorewe abatutsi na jenoside yakorewe abahutu. Uyu anagaragaza ko jenoside yakoreshejwe nk'inzira yo gushaka ubutegetsi kuri FPR. Izi zose ni inkuru zigamije kugoreka amateka ndetse no guhindura abanyabyaha abagize uruhare mu guhagarika ibyo byaha. Bimwe mu bihugu bikomokamo abanyamakuru banditse izi nkuru ndetse bikaba n'ibihugu bya bimwe mu binyamakuru byazitangaje nk'Ubufaransa n'Ububirigi, ni ibihugu bicumbikiye kandi bitahwemye gushyigikira amahuriro y'abahakana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi, ariko bakabikora mu isura y'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu mwaka wa 2022 ikinyamakuru cyo mu Bubiligi cyitwa Medor cyatangaje inkuru icukumbuye aho umunyamakuru Charlotte Wirth ubarizwa mu ihuriro mpuzamahanga ry'abanyamakuru bakora inkuru zicukumbuye
uyu munyamakuru iki gihe yagaragaje ko uburozi bw'ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no guhakana jenoside yakorewe abatutsi bugenda bwinjira mu nzego zitandukanye mu gihugu cy'Ububiligi, bubifashijwemo n'imiryango ibarirwa mu binyacumi ihuriyemo abantu bahoze mu butegetsi bw'u Rwanda mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Aba ni abahungiye mu bihugu by'Uburayi nyuma ya jenoside. Iri huriro ry'abashakashatsi n'abanyamateka banditse inkuru ndende inyomoza uruhererekane rw'inkuru zanditswe muri Rwanda Classified, bagaragaza ko nta kizira kiri mu kunenga ubuyobozi bw'u Rwanda, ariko ko aba banyamakuru bashingiye ku ngingo zidafatika kandi bagashingira ku buhamya bw'abantu barimo bahamijwe ibyaha, abazwiho gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi n'abandi bafite inyungu mu kwangirika kw'isura y'u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga. Leta y'u Rwanda igaragaza ko umugambi w'abanditse izi nkuru ari uguhungabanya u Rwanda ndetse no guhungabanya ibyo rumaze kugeraho, cyane cyane mu gihe rwitegura amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite azaba mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka. Dr Vincent Biruta aherutse kuvuga ko ibi byose byubakiye ku ipfunwe bamwe baterwa n'amateka no kuba jenoside yarashobotse mu Rwanda igakorwa bareba, ndetse bamwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bakaba bafite ibyo babazwa ku birebana na jenoside yakorewe abatutsi. Ati buriya abanyamakuru benshi bakubwira ko ari abanyamakuru bigenga, ariko kwigenga kwabo nibo bakuvuga bonyine. Benshi muri bo bafite leta zibasunika zibakoresha. Ati iyo bakurikiranye neza ubona ko bamwe ari babandi bananiwe kugira icyo bakora kandi bafite ubushobozi kugira ngo jenoside ihagarare, aho itangiriye ntibagire icyo bakora ngo ihagarare. Ati ni babandi bakomeje gukirana n'umuryango w'abibumbye bananiwe kuyita icyari cyo ko ari jenoside yakorewe abatutsi. U Rwanda ruvuga ko abanyarwanda batagitungurwa n'ibyo bikorwa byabo bakoresha itangazamakuru mu nyungu zabo bwite, ahanini bigamije guhungabanya imigendekere myiza y'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite ateganijwe mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka. U Rwanda ruvuga kandi ko ibi bijyanye no kuba hafi y'umupaka w'uburengerazuba bw'u Rwanda mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo, umutwe wa FDLR ukomeje gukingirwa ikibaba. Ni ibikorwa ngo hagamijwe kugirira nabi u Rwanda no gushyigikira ihinduka ry'ubutegetsi rimaze igihe ritangajwe na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ruvuga ko kwihuriza hamwe kw'aba banyamakuru 50 intego yabo yo gushaka guharabika igihugu itazagerwaho. Guverinoma kandi ivuga ko inzira ya demokarasi u Rwanda rwahisemo izakomeza kandi mu mahoro no mu bwisanzure, abanyarwanda bakazihitiramo abo bifuza ko babayobora mu gihe kiri imbere.